Pemirsa jalur Telembe Penelokan selami puniki, kata keanggen oleh pengendara angkutan wisatawan untuk nepasin perbaya retribusi ke objek daya tarik wisata DTW Kintamani. Di sejeroning nambakin angga sanin nenten nau retribusi, Satpol PP miwah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli ngerakse ring kewentenan jalur Inucap. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangli Dewa Agung Suryadarmo Mausang pakitan daning rakse ring jalur Inucap wantah pinake penglantur saking pengarsan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli. Anutin surat disparbud ring sajeroning nincapang pendapatan asli daerah tur nambakin kebocoran retribusi pariwisata Satpol PP Kaaptiang laksanayang uji coba penutupan jalur Telembe Penelokan pamekasnya nih ring angkutan pariwisata. Wewidangan Inucap kejaga oleh petugas ngawit galah semeng. Pet Prade kepanggih kendaraan angkutan pariwisata jagi ngelintang ring jalur Inucap mejanten petugas pacang langsung rarang tur nguduhang mangkin ngelintangin jalur sanes lami puniki sampun kasiagayang Pemka Bangli. Kabid Destinasi Pariwisata di Sparbud Kabupaten Bangli, IGD Putu Budiastawa Matutang Paiketandani nyarengang bages saking Satpol PP miwah disub antuk ngumargiang uji coba penutupan jalur Telembe Penelokan pamekasnyani ring angkutan pariwisata. Uji coba penutupan kemargiang santukan selami puniki jalur Inucap akeh ngelintang kendaraan angkutan pariwisata. Sani ngawinang kepanggih kebocoran retribusi. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.